ji navenda nûçeyên Orient News bultana Kurdî êvar baş û destpêkeda sernûçe. Di Rêya Cerablusê û bi alîkariya rêxistina Daişê artêşa Tirkî derbasî xaka Sûriyê dibe û Ketîbeya Ehrar Cerablus tevlî Hêzên Sûriya Demokratîk dibe. Desteya Hevrêziya Niştimanî ji şandeya Rêkberiya Cenêfê neraziye û Îtîlafa Sûrî navên şandeyê amade dike di nav wan de du Kurd hene. Li Amedê teqîn û birîndarbûna neh leşgerên Tirkî û beriya Abdullah Öcalan ji Orient News re dibêje çareseriya Bakur bi hevdîtina Abdullah Öcalan re çê dibe. Hêzên Yekîneyên Parastina gel YPG diyar kirin ku wan operasyonek li dijî Daişê li gunda warê Rojavayê Hesekê li darxistine û di operasyonê de du çekdarên Daişê hatin kuştin. Yekîneyên Parastina gel YPG diriya daxuyaniyekê de dana diyar kirin ku hêzin li dijî terûrê yên bi ser YPG ve operasyoneke leşgerî li navçeyê Çiyayê Abdulezîzê li darxistine. Piştî ku agahî ji wan re hatine ku hîn hebûna çekdarên Daişê li heman navçeyê heye. Di daxuyaniyê de hatiye ku di encama operasyonê de du çekdarên Daişê hatin kuştin û dest danîne li ser çekên wan. Li bajarê Qamişlosê welatiyên Ereb di xwepêşandanekê de li dijî esayîşan de li taxa Altay bi guleyan birîndar ketin. Hincêdaran ji bajarê Qamişlo ji Orient News re dana diyarkirin ku welatiyên Ereb yên taxa Altay di xwepêşandanekê de li dijî hebûna rêbendeka esayîşan li xaçereya Elwehdê derketin. Ji aliyê xwe hêzên esayîşan gule berdana asîmanan da ku xwepêşandan belav bikin û nakûkî dernekevin û di encamê de sê welatî birîndar ketine. Heman jêdaran dana zanîn ku mîlîşeyên berevaniya niştimanî piştgiriya welatiyên taxa Altayî kirin da ku derkevin xwepêşandanê. Li hêlekedinê berdevkê hêzên esayîşên Qamişlo İslam Amed di daxuyaniyekê de diyarkiriye ku hêzên berevaniya niştimanî gule berdana welatiyan ne esayîşên Qamişlo bûn. Li ser sînorê Tirkiya û Sûriya hikûmeta Tirkî dergehek ji rojhilatî deriyê Karkamiş yê sînorî ku di navbera bajarên Cerablus û Karkamişê yê Tirkî de heye vekiriye da ku derbasî bajarê Cerablusê bibe. Hincêderên xwecehî ji bajarê Cerablusê dana diyarkirin ku hikûmeta Tirkiya bi alîkariya rêxistina Daişê dergehek li rojavayê deriyê Karkamiş vekirin. Piştî ku hêzên Sûriya Demokratîk gelek navçe kontrol kirin. Heman jêdaran dana zanîn ku rê vekirin piştî ku artêşa Tirkî derbasî xaka Sûrî bûye. Wan jêdaran domandiye ku piştî ku artêşa Tirkî sînor ji mayînên Daişê paqij kirin, nexweşxaneyeke meydanî li ser sînor ava kirin û hejmareke nediyar ji terembêlên li hawarçûnê li sînor jî hene. Ketîbeya Ehrar Cerablus ku ji pêkhateyên Kurd, Ereb û Tirkman pêk tê di deriyê daxuyaniyeke de dana diyarkirin ku ew bi fermî tevlî hêzên Sûriya Demokratîk dibin. Fermandarê Ketîbeya Ehrar Cerablus Armanc Cerablus li gundê Xerabato yê li Rojavayê Kobanê diriya daxuyaniyeke de ragihandiye ku piştî damezrandina hêzên Sûriya Demokratîk û gelek pêşketinên li ser zemînê bi dest xistine û rêxistina Daişê li navçeyê qels kirine û tiştekî balkêş e ku ew hêz ji hemû pêkhateyên Sûrî pêk tê. Bi navê serdema wan yekan ew bi fermî tevlî hêzên Sûriya Demokratîk bûne û dê li ser armancên heman hêza şer bikin ta gelê Sûrî hêviyên xwe bi dest dixîne. Serokê Fransî François Hollande îro ragihandiye ku çarçoveya kampanya leşgerî dê li ser Daişê li Sûrî û li Iraqê dê êrişên asîmanî li ser bargehên Daişê bêhtir bibe da ku ew hêz li ser zemînê qelis bibe. Serokê Fransî aşkare kiriye ku hevdîtin bi davahiya biryarên zêdekirina piştgiriya leşgerî ji hêzên Kurdî û Erebî re ye yên şerê Daişê dikin dema ku hemû alîkariyan gereke ji wan re dê peyda bikin û pêşkêşî hêzên Sûriya Demokratîk jî bibe. Rêxistina şopandina mafê mirovan a Sûrî sor
روسیا توانبار کریه که او به گولیان و توپاران و فروکین روسی گل سوری آرمانج دکه و کم که جیان در حق گل سوری دا پیکتینه. رخصتنا شوپاندنا ماف مروان آسوری سوهر راگهاند که 1015 سیویل دناوان ده 200 زاروگ ده انجام ایریش ازمانی ایهز روسی ده جیان خواهج دست دانه. لگوری رخصتنه که جهوی لبریتانیا آگاهیان خواهج جمارک چالکوانن ده هندری سوری ده وردگری. جدما ایریشن روسی لایلونا بوریده دست پی کرنه 1015 سیویل دناواده 200 زاروگ جیان خواهج دست دانه. رخصتنه هر وها دیگر کریه که ایریشن روسی 893 چتین گروپن اسلامی جی کشتنه و 1141 جی چکدارن رگبریه هاتنه کشتن که دناواده اندام النصر جی هنه. موسکو کو پشگیریا رجیما اسد دکه جالیه خواه دبیجه کو او داعش تروریست انجام دکن لی رگبریا سوری ویا که برنگه کی دی دبینه او دبیجه کو موسکو رگبریا اسلامی یا ناوندی بهتر جداعش آرمانج دکه او ده همان مجاره ده سوهر درباره ایریشن ازمانی ایهف پیمانیا ناونتوی کو ده ایلونا 2014 ده دست پیکر بون هین آگاهی بلاف کرن و دیار کر که تانها 4256 ده ایریشان ده جیانا خواه اجدست دانه. لگوری رخصتنا سوهر دناوا جانگوریا ده 322 سیویل جوان بهتر جی نوت زاروک هنه. هر وها 3787 چکدارن داعش و 250 جی گروپن تندرو من النصر جوان جی هاتنا کشتن. لسر و خواندنا پارتیین لیوگرا سیاسی یا کردی ایرو لنویزگاه پارتیا پیشورو لباجار قامشلو هجمارک جو پارتیین کردی جوینک درخستن. ده جوینه دا مجارا بشداریا کردان ده کنگره جنیف سه دا هاتا گنگه شکرن. جه درکی تایبت جو اورینت نت را راگیهاندیه که پارتیین بشداربوی پیکتا بگیهشتنا ریکفتنه که کمیته که تایبت بو شوپاندنا بشداریا کردان ده جنیف سه دا هاتی اساس کرن. اف کمیته جنونرین پارتیین که بشداری و جوینه بونه پیکته. همان جداری دیار کریه که کمیته شوپاندنه ده پیامک جنتوین یک بوی و شانده و لسوری ستیون دمستورا وزارت درواین امریکی و روسی را بشینه به مبسته که کرد وک شانده که سربخواه ده جوینان دا بشدار ببن. هجای گوتنه که پارتیا پیشورو آزادی پیاده و تف دمه ده جوینه دا بشدار بون. سروک هرما کردستان مسعود بارزانی پیشوازی سروک برای ائتلاف سوری نشتمانی احمد الجربه لحول ریکریه و جوین لسر روشا سیاسی و لشگریل درکتنه. سروکتی هرما کردستان دریا داخویانیه که دا دیار کریه که سروک هرما کردستان مسعود بارزانی پیشوازی سروک برای ائتلاف سوری نشتمانی احمد الجربه لحول ریکریه و لسر پیشکتنه گفتگویان دنابرا رژیم سوری و رکبریه دا لجنیف گنگش هاتن کرن. هر وها د جوینه را لسر شر رخصنا داعش یا تروریجی گوتن هاتن کرن. بله تماشاوان هجام بولتن خو بردوام بکنه درباره پیشبچون سیاسی به تایبەتی جوینین سه دمستور راگهاندیه کو باوریل در کتنا جوینا جنیف دما خدا کیم دبا شانده نتون یک بوی بو سوریا ستیون دمستور دریا داخویانیه که دا دازانین کو تخمین هيا دانوستاندن دناورا رژیم و رکبریا سوریه دا دما خدا لدار نکون چمکی و لگوری دیمستورا که هین آگربست نکتیه واره پراتیکه و آلیکاری نمروواهیه جی در باسی نافچه این دور پیشگیری نبونه. دیمستورا او یک جی آنی زمان که خمتنه اگر 4 شانده د دانوستاندن جنیف سه دا بشدار ببه. تیزانین که دمال در کتنان دانوستاندنان دنابرا رژیم و رکبریا سوری دا گرگه د 25 و مهل جنیف لدار بکون. بو گنگ شکرنا وان مجرم به تواهی امان خبر خابد نهولیره و لگل میه بریز بهجت بشیر بر پرسی آنکس لهرما کردستان که بهجت بخیراتی و بولتن جناب واجی یک جی کسین بشدار بود جوینا دناف برا سروک هرما کردستان مسعود بارزانی و سروک برای ائتلاف سوری احمد الجربه گیرینگیا و جوینه چه بوج کسی که وک الجربه کنها جیهوی درکبری دانمایه بله سپاس اشترشت باشواني هجا اورينترا وك رونكردنو كان توضيحك انه ام بشار ربن جواتا
شاندا اوبسيوني وجناب سروك مسعود برزاني ده اللي بالي ده سردانا وجناب سروك ربو ايروجي هاتن سردانا اوفيسا نونرتي هريمي انا كسكرن شاندا مهفان بله بله که بحثت متخواستش تاگه دیجی ناس بکره درباری جیوین جنیف بله متخواست ابجیست ناس بکره گلو نیزک بون 4 روز کنگره جنیف معنا و اف جیوین دنابرا سروک هریما کردستان و رکبری بره احمد الجربال دار کتیه ده تخمینه تا تن ماین مسعود برزانی رکبری سوری را هبون بله شاندا هاتین جبو سمه بس تابون یک جی مثلا گفتو کرنا بشداریا اوبسیونی و دناف دجی نونراتیا انا کسی وقت نونراتیا کرد تدا دوجی اوا سپاسی جناب سروکو هریما کردستانی کرن جبو شری والدجی داعش یک جبو پشتوانیا و وکهریم بشورش سوري را افد دو اسيجي او يعني هاتبون و بروجيكت هبو جبو افكرنا انغو دامزرادنا تيارك نو اي اوبسيوني فنيريني خبو شنو خو اي سروكاتي هريمي بهدورا قلت جوجل هو الجمرجي تسمى بحث كل ما نقاش كر جبو دامزرادنا في تيارا نو بله و ارمانجن و تیاری و کمیته آن و سازی کو تنها بناف کری و ارمانج خود شبن بیوان خود شبن به تایبتی ج دما کوهین دوا دما هستیار دلدار دکوه والله اگر زحمتنا بدوباره بك دنگ باش ناي بله از درباری مجارکه دنیجی پرسه گدنشتا بکم پارتین رجاوی کردستان پیشورو آزادی تفدم و پیدا جوینه کلدار دخه داکو بشانده که یکمین کرد لحف بجون و بچن کنگره جنیف ده تخمینه تا ده حتی چرا ده انا کسی کاره به تولی شانده که بوی رنگی ببه ام بيجن مخابن يعني دسي برينها يقدو كونغري اوبسيوني وجنيفا يكي اديج كونغرا رياضي دوما هيك يعني ما دخواست ما بانغواز ذكر كفتنك ما هبو مو برادراني تفدمي بهدوره بيت شخيا بهدوره بيك هلوسي بيك شاندي امهرن ما قلت دوجي جنيفا دسبيكي ما قلت هاجر شاندك شو ام هرن وك انا كس ام تمثيلها هواجي دكن تمثيلها همو كردا همو هيزن كرديت كن هاجر هوجي شون تمثيلها ما دكن اللي مخابن بشتي شاندا ما شو الويدري برادراني تفدمي نتهني يعني موقفك السلبي يعني كونغرس روجا مافالي داني قلت ان افشاندا شو تمثيلها مناك تمثيلها كرداناك وهروها الرياضي جماهي في ذكر يعني كونغرس الرياضي هاجر ام شون جمار طبعا اماجي جيمبو وك انا كسي نلقوا طموحه مابو مرخ نكر لجهات اتش اف ديري و ترتيبها في كونغري كرين ان اف دولتي و هرمي وحتى اي بسنجي بس تبلي يعني انه نري انا كسيت ذهبوا ولو هندك جيبوا المفروض بال بشتي كربانا مرا قلت بانا دنجنا راضي بوني او تمثيلها متكلي بالي كيما مفروض جمار بهتر بتمثيلها سياسي بهتر الى اخره يعني شون وك كونغرس دي منافس جيرة يعني ديرك وطبعا ازاد حر تشدكن بس قازام يعني ما بس انه اف كونغري معارضه مفروض ام هفدوره ترتيبها كي بكن ام هفدوره بيك هلوستي بيك دنجي ام هرن جبو يعني هيزا كردي الورخورت بجبو ما في كردي لسر طاولين دانستان دي بخرطاي وري طرح كرن ف كي طرف جماهيري ضعيفه وبحاجتي ايديه ام هفدو تمام دكن بله که بهجت لهمان دمه دا کو پیشورو و جیوینه لدار دخینه جی و اوج دخوازه کو کرد یعنی ای روجاوا به یک شانده در باسی کنگره جنیف ببن لمل دنه جی انا کسا دخوازه به بشداربونا فؤاد علی کو و کسا کی سربخا وک خلف داهود جی بشداری جیوینه ببه ده تخمینه تا پیدا دخوازه کو او هبونه هر دو کسان آستنگ بکه آنجی هندبینن پروژه و طیبت به انا کسا يعني براسي بفي عجله بري روشكي دوا هاجر نيتا
قاندن هذه يك ريزية يك هلوستية هذه مفروض برينها أم لفرون أم خامدة بكن نجنيفك تاني نكونغرك تاني رياضك تاني يعني بده هي كونغراوي تشيبن وضع هي دوف درجة أم قالك كونغري بوري أم بزعيفي مخابن أم بيجن مفروض ما يعني درجة ورقرت بانا السر عردي برادراني بهدي يعني عراقيل دكن ناكوكيا دكن مشاكل دكن مضايقات بارتين مردكن تشالاكواني ماج تكوشري مردكن كارو تشالاكي مردكن السر عردي يعني تصرفات نقول لك نمطي قبل كرن يعني ايه كريزيا نمالا كردي بخازي على الاقل تمهيد بك على الاقل اجواء جربه هي اني او السلطه سر عردينا ممارسات دكن سر عردي نمطي قبل كرن راسي يعني فدت شيء متناقضا بهفدوره يعني المفروض هجرنيتك كمان بري مجالك دابانا كارو تشالاكي مرة هن ركفتني ما بري ما فقران بانا ما نوفجان كربا ما ترجمه كربانا جيبجي كربا سر عردي وش غير حاضر بانا يعني بلي فجنوك بعجاله بس ما جواتك تاني بكن او انها كافيه بالنيرينا ما يا دو يعني ام مجبور ام كرد وك ايه هي ام ضغطي بكن ما فشاري بكن ما تشنتش كرنا وك انا كسي يعني تمثيل ما الرياضي دجي وانا جي نيفي دجي كوزي تربي براسي امنا رازينا بس المهم حد الادنى على قلم هنا نكو امنين يعني ما تشن تحركات دبلوماسيه كرن تشن لقاءات بقنصليه دولتي زلهيس كوتش عبديريا وترتيبها جنيف تكون بري يجي رياضي كربون ادو يجي اف هالمطا كوم كرنا مليونك امزان يعني بصدي هزار امزايا شي ممكن زيدا بي او جي بالبشتيك بيجي شاندا ما قفتو قوي قال جنيف جبر بيجن ام ملرتيا ملتا دوي شريكي حقيقي نتوا عرب كن سر ملتك سر عرضه بابو كالي خويا يعني ب 6 مليون انسان وكنامك المهم تشند تدابير دي ما هي فيتكر جهازين دي تفدمي اجدار تفدمي بي تفجي بجداري في هالمطا ما كم كرني بنا ما تشتاكري ما تفجبو جنيف جبو دوزا كردي لسرميزا دانستان دام مفاوضات بخرطاي هبج بو حضورا كردي رجاوي زيتر بيد شاندي تش جنيف تش جواتن دي مستقبلي من يعني بلي دفي ان بالبش من هفدورا نتشكيكي بكن بيجي والله يشتم نيرينا جهريما كردستاني برپرسي انا كاس لهريما كردستاني بريز بهجت بشیر گلکس پاس بودم بشداریته بردف که وزارت درویه امریکی مارک تونر گوتیه که اگر دم مالدار کتنا جنیف سه روزه که آن دو روزان لپاش بکوه نداگی جهانیه مارک تونر د کنگره کی روزنامه‌وانی د دیار کریه کو نه پرسګریکه ک مزنه اگر د مال دار کتنا جنیف این د نوبره رژیم ریکبریا سوریدا روزه که آن دو روزان لپاش کت و او یک نداگی جهانیه تونر او یک جی آشکاره کری گوتیه کو تخمین هيا دانوستاندن د نوبره رژیم او ریکبریا دا نه لګوري پلانا د سپیک ببه ل دوا کو فشار لسر هر دو الیان وره کرن دا کو جیوین بریوا بچه جعالی خوا سرکرده دسته هفریزی اجتماعی حسن عبدالعظیم نرازیبونا خوا لسر شانده رکبری دانیشان کرن. عبدالعظیم به هف پیوینه که روزنامه‌وانی دا گوتیه که روش شانده رکبری نه جیه رازیبونه یا او دوه لحف کرنه که روسی و امریکی به گروپا بو سوریا رهبه دا که شانده رکبری بو دانوستاندن جنیف جنوب ورن آوا کرن. هجای گوتنه که او آشکاره کرنا عبدالعظیم هاتیه پشتی که وی در ناو شانده دا جیه نگرد. ده همان دمه دا دسته بلندیا دانوستاندنان در رکبریا سوری دا ناوین شاندین خواهین بو دانوستاندنین جنیف سسی را گهاندیه که ده ناو وان دا دو کسایتین کرد جهنه و او فؤاد علی که اندام انکسه و خلف داهود اندام دسته هفریزیان اجتماعی یا رکبر. د دما گو پیشوچونین سیاسی د دنه نشان گو باوری بلدار خستنا دانوستاندنین د ناوبرا رژیم و رکبریا سوری ده هم به هم کم دبه هر دو وزیرین در و ایروسی سرگی لاورووی امریکی جون کری د ایرو پشتی کنگره دافوسه بو دوسیا سوری لسوئیس را بجوین تاوی گوتی نشان گو جوین لگوری دما دی مستورا نایل دار خستن و سدم اوه فشارین روسی لسر شانده یا رکبریه
ده همان دمه ده دسته رگبریه ده داویا جوینین خوده ین تایبت لریاده بفرمی ناوین شانده خو بو دانوستاندنین برژیم را راگهاند و لگوری اجانسا رویترز ناوی هری گرنگ ده ناوا شانده رگبریه ده اون سرباز ارتش آزاد اسعد الزعبی وک سروک شانده جورج صبرا جیگری سروک محمد علوش سرباز ارتش الاسلام وک سرکش شانده و جخوا پارا کردان جی ده ناوا شانده ده هبو گو فؤاد علیکو نونر انکسی و خلف داهود اندام دسته هفریزی وک اندام شانده تیزانین گورگبریا سوری راستی گلک فشاران جهلا موسکو وهات چمکی موسکو دخواست هن ناوین لگوری خستکا خو بدار زوری توی ناوا شانده بکه لرگبری ویکی ردکه و قبول ناکه چمکی او ناو و لگوری رگبری بسر رژیم اسد و درن ده ناوان ده هفسروک پیده صالح مسلم و سرکرده یاوی امینا اوسی هیسم مناع رندا قسیس هروها نونرین انجمنا سوریا دموکراتیک جالیه خو و بردف که نتوین یک بوی فرحان حق د کنگره کی در راگهاند گو نتوین یک بوی نما و خوندنان جتا آلیه ردشینه و او یک داگو ناوین شانده رگبریا سوری بودان استاندن جنیف آسسیان ورن تکس کرن فرحان حق او یک جی اشکره کر گو تا آلیه ناو نتوی لسر ناوین شانده رگبریه لحف نکن ایدی تخمین هیا گو دمال دار خستنا جوین جنیف آسسیا بودوسیا سوری لپاش بکوه لهلاکدن فرانسه و امریکا دوز روسیا کرن داکو ایریشین خواهین آسیمانی بسر ریکبریا چکدار لسوری راوستینه وزیر بهره‌وانی امریکی آشتون کارتر د داویا جوینا چاپمنی آن هفپیمانی ناونتوی دا گوتیه که موسکو به بهانه توانبار و توباران داعش ناوند و خالن ریکبریا چکدار لسوری توباران دکه او دو او ایریش ورن راوستاند. Tumor in Iraq and Syria. ما ایرو لسر تشتی هری گرنگ لحف کر استخمین دکم دی جوینه ده در فتگهشت هر کسی داگو پلانین خو بو شر داعش پیشکش بکه و روسیا استراتیجیه کشاش لسوریه بکارتینه و لسریه کشاش جی دمشه دوه ایریشن خو دی جیرکبریا سوریا چکدار راوستینه و ام هفریز کرنا خو بروسان را برفرهتر ناکن. هر دو وار سیاسی در نتوانیک بود دیار کریه که تسوجی وان دکریارن رژیم در حق خلکن باجروک مدایا دا تنیه. بردف که نتوانیک بوی فرحان حق د کنگره که روزنامه‌وانی دا گوتیه که ته هفکاری و سوج ریخستن مروواهیه یه نتوانیک بوی لسوری دکریارن رژیم اسد در حق سیویلن باجروک مدایا یه گندوار شامه دا تنیه. حق دازانین که او نتوانیک بوی ارک خواه درباره روشا سیویلان لباجروک مدایا پیک آنینه لی رژیم و هیزن تندرو دابونا آستنگ لپیشکارن نتوانیک بوی و. درباره روشا شر هیزن ارتش آزاد سه گوند نو لچیای کردان یک گوندوار لازقی کنترل کرنه. نوچه گیهان اورینت نیوز جو گوندوار لازقی را گیهاند کد انجام شر کی دا به هیزو میلیشین رژیم را هیزن ارتش آزاد هر سه گوندن هور وادی شیخان و خانمیه لچیای کردان به تمامی کنترل کرن. جبلی کو 16 لشکرین رژیم و سلشگر کی رژیم هاتن دیل گرتن. هجای گوتنه یک و تواهی نشتاجین هر دو گوندن وادی شیخان و خانمیه کردن. ده همان دمه دا حتی را گهاندن که بدهان جلشگرن رژیم کشتی و بریندار لانیا المرج لگوندوار شامه کتن. نویسگاه را گهاندنه یا تفگر احرار شام لگوندوار شامه دا دیار کرن که چکدار نوی ایریشه که هیزن رژیم بسر نافچه المرج یا غوطا روجهلاتا رد کرن و دا انجام دا هجماره که مزن جلشگرن رژیم کشتی و بریندار کتن. هر وستا سه عربین BMB و دو تانک جی هاتنه روخاندن. لو ما فروکین روسی به هاوار رژیم واچون و همان نفچه به موشکان توباران کرن. توره نزی رخصتنا داعش یا ترور جگوندوار حلب راگهاندن گوچتین داعش دیسا نزی کی بالا فرخانه کویرس یا لشگری بونه و ده انجام اپراسیونه که ده چتین رخصتنا داعش گونده عیشه نزی بالا فرخانه به تمامی کنترل کرن
و لگوری توره سوریه مباشر ده انجام شروع کنترل کرنه ده هجمارک مزن جلشگرین رژیم و چتین ریخستن کشتی و بریندار کتن جا آلیه خواه فروکین روسی بتندی هر دو باجارین بابه و تا دفع یه روشلاتی گندوار حلب توباران کرن و ده انجام ده 5 سویل لباجار بابه جیانا خوشدزدان و هجمارک دنجی بریندار کتن. ده همان دمه ده هزین ارتش آزاد به موشکان ایریشی خالو بارگهن رژیم و میلیشیین و لدردورا جبل احمر یا گندوار لازقیه کرن و ده انجام ده 16 لشگر و چکدار بریندار و کشتی کتن. هروها ده انجام خفکه که ده هزین ارتش آزاد دو عربین بی ام بی و سی تانگین رژیم لدردورا نافچه جورین دستسر کرن و 11 لشگرین ویجی کشتن لو مافروکین روسی نافچین الاکراد و ترکمان به موشکان ارمانج کرن. دو اوپراسیون کلشگری تایبت ده هزین الجبهه الجنوبیه لگندوار درعا دکاری بون هجمار کلشگرین رژیم لدردورا لیوای 82 بکوژن هروها 5 لشگرین دنجی دیل بگرن و لگوری آگاهیان 4 سربازین رژیم ده انجام شرکی ده لگندوار شیخ مسکینه هاتن کشتن لهلکدم فروکین روسی ناوا باجار شیخ مسکینه و ابطعی بموشکان توباران کرن و ده انجام ده هجمار کسویل بریندار کتن. لآلیه روجلاتی گندوار حمایه هات راگهاندن گو گروپا که چکدار نناس ایریشی بارگه که رژیم لگند سیاد یه نیزی باجار سلمیه کرن و ده انجام ده نیزی 65 لشگر یین رژیم و چکدارین شیعی هاتن کشتن. جا آلیه خواه مالپر نیزی رژیم لخو مکر هاتن و دیار کرن گو بدهان لشگرین و گهشتن نخوشخانه یان اجتماعی لباجار حمایه. ده همان دمه ده هزین ارتشا الفتح به موشکین گراد ایریشی خالو بارگهن رژیم لدردورا باجاروک جورین یه استراتیجی کرن. برپرسکی وزارت تندرستی در رژیم اسد را گهاندیه که 11 کس به نخاشی انفلوانزا آ بازاران آ الخنزیر جیان خوشدستانه. برپرس بش نخوشخانه دمکی دو وزارت رژیم دا دیار کریه که جمعه ایلونا ایسالا بوریدا و تانها نخوشخانه حکومی پیشوازی 107 کسین به انفلوانزا آ برازان کتنه. هر وسا تواهی وان کسا لنافچین رژیم دجین و لگوری همان برپرسی که 11 کس جبر و نخوشیه تانها جیان خوش دستانه. بولتنا ما بردوامنا برکه بچوک اولو بگر.